Gdje ste ljudi, dobrodošli na video. Ovo mi ćemo da igramo Badland Baby. Malo da mi gledate kako se skapljujem ovdje. Što bukvalno ne znam baš da se pipi. Uš, 2 strele sam full, vrate. Gledaj ga, kako me je tresno. Ljudi, tako, izvinite što se čuje ovi traktori i te ostale stvari. Jer ovo je selo, nije grad. Joj! Kako mi sad ovo iznervirao. I ljudi, ovo će da bude jedno 3-4 minuta epizoda. Jer prvi put igram ovo. Gledaj kako mu ne mogu ništa. Odlično. Ne, sad sam se zeznuo. Ne znam sada kako me gurno u paljač. 5 srcića, nije moguće ljudi, nije moguće da on ima 5 srcića. Ili je geplo drugačije, ne mogu. Gledaj više kako me nervira. Treba sam da smanjim mikrofon za ovaj epizod jer mnogo se čuje kako prolaze traktori. Pogledaj kako me gađa. Izvinite ljudi što sam ovako nervirana, ali mnogo me nerviraju. Dobro, ubio sam ga. I da ljudi, evo, zadnji put sam promenio skin, da vidite. Neću više da ga menjam. Nemoguće. Jao, više. Treba sam da zatvorim prozor jer se mnogo ovo čuje. A gdje je sad baš nalazila da prolaze? I ovu još jednu i to je to za ovu epizodu. I to će biti to. Ne, brate. Ne, full damage uvek dobije. Hacks. Good shot. A kako samo jednom tako istraši se upaljač? Ona je gori od ovog prvog.
Dobro. Dobro, ubio sam ga. I ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!